Serikali ya kaunti ya Masako niende na kutwaisia walanio wa uiti isione siandwani kana medical outreach ni kana kufikia enende alama isione siandwani methi twe mateo kwata uiti kwana na ofisa munene wa uiti kaunti ya Masako Simon Simba Mwako ni kana serikali ya kaunti yosi itambia yi ni kana kuthuthia enende kutumia masibitali alama isione nondo maondo ma uiti ni maminite kwa ilwa masibitali ni onde ndene wa iseso yena ila ya twaiwe kisione cha muvuti kwi umundi ni kwomboka kana ve amwema amwitu methitwa maitereke misini ona angi kutumia nzia itemba ilusia uiti na bala mathuthi wa kuvika masibitali ni Mwangela Dan ni mwavika muvuti na atumbanisia ili vote. Simon Simba Mwako nanena hivi na lawa atambuka sibitali wa muvuti dispensary kwisiondu walanio wa uiti wendeno twaiwa ni waelesekana vena vata wa enende kutumia masibitali lama isione siandwani nundu masibitali asu ni mekiro sindu ila siailite na maketha mela isi enende asu kukwata uiti na imona ondo andu mokite kwa wingi thini wa outreach ila gavana wito ha excellence wa Vina Ndeti kwisila mauswanio make ononie nuseo tulike ku mashinani tuone andu maitu tondu andu aingi mabithiwe mawaume omisie despite efforts ila tutumite mbingi cia kutumia CHPs kuthuthia andu moke masbitalini na to mundu ni muona orindi data ila yutu kwata pe mundu woswa musie na basukale withimo wethi wa withi ulu muno pio nona cio kana nengwa record ingi ba yu so far fake cases kindu ina cio suspect wa kuigwa na goiters na ukesethia yuke ka outreach teno katuino kaba mashinani na tukathuthia andu moke undu tosuo yonekana andu maitu maende ya noviniki kya kuya musie yuke kiende ba kiende across the county kila ngwenda uthuthia andu maitu ma Masako ni kana tuthikia siasa maundu ne alangi onthe tuikamaliche maundu ne ma uiti tondo ila wa mina kwi andu kana masibitali maitu maina ndawa na ingo mukulia muma ba medical stores itu mone ondu siilie wamina kuya mupa yabe kibeti ila kegwa kaundu takaukanenwa ni mwana siasa chosa hata ugo na wo hospitali unosu unge ukethe andethi unuwe vone kuomboka kana ve amuma enende merete maitu menzi asiatine sia uiti wana mwaitu kutetheka misini kitumini chuma ikulo mamana na metuesu na kutumia masibitali onthe kumantha uiti yu oitio tena kindu serikali na yajeta wa primary healthcare networks. Primary healthcare networks ni referral system ya sibitali ndikenda kuensure kana moitiala matembwa me sibitali niuno tena outreach tesu tieta enda kitali ya suba kindu kimwe ta realize ila toka ba pe kibetu choko munde kinasia ye musieyo na kana kune zero dose na ti wewe kabe okibeti kingi kiukite kwacha kwa uno realize kana kisioni ki tena a lot of home deliveries kendo kingi cha kelitonie amama ni maendee kutitia ini taasisi ya detela tena inayo ya 2025 tena siana over 45 particularly Machakos sub county tena ina siota mortalities ni maanisha kana siana isu na kuye na inakuye nondo wacha wa utitia ini by the time mwana ukosa atwa wa level 5 aibi kaba uno kuye nondo wacha excessive bleeding na iwe kitumi ti uthuthi andu makisio na especially muvote kima kimwe masisie mwana embwa ena joto ndukatinde uili musie ndukamutwae kwa mundu wa utitia ini tena sibitali ba ukabanda kitali no kunenga uiti na kekabe need ya kui forward ona no ku Twitter na tiyutume ambulance no ithui kwata uiti ulo imbo yenda ukovina ila enende isioni sika numaende na utetheka na waliniola wikitu ni serikali ya kaunti ya Masako sila kwa muvea wa uiti maminito kwata ithimi siama na siama ume kivothokanio ona kwata ndawa gavana wa Vina ya kutungia muvea muna ithia mama muvote kima kimwe na yu utanyula tegwa nyoni minete mamilioni ma mbesa ngitwa wa sibitali na yu umundi ni twatetheka taithia wau. Daniel Mwangela, Mutongo TV, kumuva muvuti kauntini ya Masako.